mu mwaka w'2022 igihe twese twari duhugiye mu kujagajaga ibinyamakuru by'isi yose ngo tumenye amakuru mashya avugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yavuze ko intego nyamukuru y'igihugu cye ari ukugira igisirikare cya mbere gikomeye ku isi gitunze ibisasu kirimbuzi bikoresha ingufu za nucleaire mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'icyo gihugu n'abaturage bacyo. Ibi Perezida Kim Jong-un yabigarutseho mu muhango wo kuzamura mu ntera abasirikare bakuru ndetse n'abahanga mu bya siyanse bari baragize uruhare rukomeye mu bikorwa byo kubaka igisasu cya missile cyiswe Hwasong-17 cyari giherutse kumurikwa ku mugaragaro. Perezida Kim yavuze ko ibi bikorwa byose biri mu cyerekezo Korea ya Ruguru yihaye cyo kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse n'abaturage bacyo, ku buryo hagize umwanzi wakigabaho ibitero nacyo cyakwihagararaho. Ati intego nyamukuru dufite ni ukubaka igisirikare gikomeye ku isi, igisirikare kitigeze kibaho muri iki kinyejana. Yakomeje avuga ko Hwasong-17 ari igisasu gifite ubushobozi bwo kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu kitumvikana na busa n'ubutegetsi bwa Pyongyang. Ati iyi ni intwari ikomeye cyane ku isi yagaragaje ubushobozi n'ubushake bwa Korea ya Ruguru mu kubaka igisirikare gikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Hwasong-17 yamuritswe ku mugaragaro ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 11 mu 2022, gusa yanenzwe cyane n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, kavuze ko ari imbogamizi ikomeye cyane ku mutekano w'abatuye isi muri rusange. Kim Jong-un yashimye cyane abahanga mu bya siyanse ndetse n'abaenjeniyeri b'iki gihugu kubera uruhare rukomeye bagize mu iyubakwa ry'iki gisasu cya kirimbuzi, cyane cyane ku ikoranabuhanga rikomeye cyubakanywe. Yabasabye gukomeza umuhate wabo mu gutanga umusanzu mu kubaka igihugu gifite igisirikare gikomeye, bigakorwa ku muvuduko uri hejuru cyane. Ibiro ntaramakuru bya Korea ya Ruguru KCNA icyo gihe byahise bitangaza ko Hwasong-17 ifite ubushobozi burenze ubw'ibisasu bya Amerika, byemeza ko ari nacyo gisasu cya mbere gifite ubushobozi bungana gutyo Korea ya Ruguru yari ikoze. Uyu munsi nyuma y'amezi 24 abasirikare ba Korea ya Ruguru barenga 11,000 bari mu ntambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine igiye kumara imyaka 3. Aba basirikare ba Korea ya Ruguru bari bamaze igihe batarwana ndetse benshi muri bo n'ubwa mbere bisanze ku rugamba. Ubu ngubu harabarwa barenga 100 bamaze kugwa muri iyi ntambara n'abandi 1000 bakomeretse. Aba basirikare nubwo bafite imbogamizi nyinshi muri iyi ntambara, ariko Ukraine ndetse n'abayishyigikiye bagirwa inama yo kudasuzugura ubushobozi bw'aba basirikari, kubera ko kuba byonyine iwabo batari babayeho neza bishobora gutuma barwana nk'abiyahuzi kugira ngo iyi ntambara irambe. Dore ubuzima aba basirikare babayemo aho bari mu Burusiya ndetse n'umusaruro ubu buzima babayemo bushobora gutanga muri iyi ntambara. Muri iki kiganiro turifashisha cyane ubuhamya bwa bamwe mu basirikari bahoze mu gisirikare cya Korea ya Ruguru ariko bakaza kugitoroka. Bazi cyane imiterere y'iki gisirikari, imyitozo gihabwa ndetse n'ubuzima abasirikare muri icyo gisirikare babayeho. Turahera ku witwa Hanel. Uyu yahoze ari umwe mu basirikari mu gisirikare cya Korea ya Ruguru ariko aza kugitoroka. Icyo yibuka cyane ku gihe cyose yamaze mu gisirikare cya Korea ya Ruguru ni inzara ikomeye itarangira ihora mu basirikare mu ngabo za Korea ya Ruguru. Avuga ko yatakaje ibiri 10 mu kwezi kwa mbere yamaze mu gisirikare cy'igihugu cye kubera kurya impungure ndetse n'imiteja byonyine. Hanel avuga ko nyuma y'amezi 3 bamaze ku ikosi, hafi batayo yose yarwaye indwara zituruka ku mirire mibi kubera ubuzima bubi bari babayemo mu gisirikare. Nyuma yaho ngo boherejwe kuba barinzi ku mupaka wa Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru. Icyo gihe noneho umuceri wasimbuye ibigori, ariko nawo ngo wajyaga kugera mu isahani y'umusirikare muto, igice kinini cyawo cyariwe n'abasirikare bakuru. Hanel avuga ko umutwe w'ingabo yabagamo wo wari mu bafite indyo iruti y'abandi. Ibi ngo byari uburyo bwakoreshwaga kugira ngo bareke guhunga bagana muri Korea y'Epfo, ariko ntabwo byamubujije guhunga. Mu 2012 yakoze urugendo rwuzuye ibyago anyura mu murongo wa Demilitarized Zone DMZ, aka ni agace k'ubutaka gatandukanye Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Ubuhamya bwe
hamwe n'ubwo abandi bahoze mu gisirikare cya Korea ya ruguru batorotse, butanga ishusho y'uburyo abasirikari ibihumbi 11 ba Korea ya ruguru boherejwe ku rugamba mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya babayeho. Aba basirikare rwose ngo barishimye cyane, bishimiye kuba bari muri iyi ntambara ku buryo bakwemera gutanga byose, ariko iyi ntambara igakomeza. Amakuru avuga ko Korea ya ruguru yohereje abasirikare bagera ku 11,000 gufasha ingabo z'Uburusiya kongera kwigarurira agace ka Kursk kafashwe na Ukraine mu gitero kidasanzwe cyabaye mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Mbere muri iki cyumweru, Korea y'Epfo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bavuze ko aba basirikari ba Korea ya ruguru binjiye mu mirwano ari benshi, kandi hatangajwe amakuru y'abapfuye bwa mbere, aho abategetsi bo muri Korea y'Epfo bemeza ko abasaga 100 bamaze kwicwa, abandi bagera ku 1000 barakomeretse. Iki gipimo ntabwo kirashimangirwa, ariko abahoze ari abasirikare ba Korea ya ruguru bakaza gutoroka ndetse n'abandi bamenye iby'umutekano babwiye ibitangazamakuru bitandukanye ko abo basirikare ba Korea ya ruguru bari mu ntambara mu Burusiya badakwiye gufatwa nk'abadafite ubushobozi. Nk'uko amakuru y'ubutasi yo muri Korea y'Epfo bivuga, benshi muri bo nabo mu mutwe udasanzwe witwa Storm Corps. Bafite morale iri hejuru cyane, ariko ntabwo basobanukiwe cyane iby'intambara zigezweho. Abagabo barebare kandi bafite imbaraga nibo bonyine batoranywa ngo bajye muri uyu mutwe udasanzwe wa Storm Corps, nk'uko bivugwa na Lee Hyun-sung. Uyu nguyu nawe yatorotse igisirikare cya Korea ya ruguru. Mbere y'uko atoroka igisirikare, yari ashinzwe guhugura ingabo zo muri uyu mutwe udasanzwe muri Korea ya ruguru. Ni akazi yakoze hagati y'umwaka wa 2000 kugera mu 2014 ubwo yahungaga. Yabigishaga tekinike zitandukanye z'urugamba, nko kumenya gutera ibyuma no gukora intwaro mu bikoresho byo mu gikoni n'ibindi bikoresho biboneka mu buryo bworoshye. Ariko nubwo imyitozo y'uyu mutwe w'ingabo udasanzwe wa Storm Corps iruti y'indi mitwe y'ingabo isanzwe yo muri Korea ya ruguru, aba basirikari baracyagaburirwa nabi, kandi bamwe muri bo baracyafite ingaruka zituruka ku mirire mibi. Hari amashusho yo kuri internet agaragaza aba basirikari bari mu Burusiya yerekana abasore batagifite imbaraga. Ni amashusho y'abasirikari batandukanye cyane n'amashusho yo kwamamaza ya Korea ya ruguru, aho abagabo bagaragazwa bica inzugi z'ibyuma nta ntwaro bakoresheje, basatura ibibumbe by'urubura n'amaboko yonyine nta n'uturindantoki bambaye. Mu gihe cyose uyu mugabo Hanel yamaze mu gisirikare, avuga ko yarashe amasasu 3 yonyine mu myitozo y'amasasu nyirizina yabaye rimwe. Igihe cya hafi bigeze kugera mu mirwano, nubwo umuhinzi wari ufite inzara yinjiraga mu murongo wa demilitarized zone ashaka imboga. Hanel avuga ko yarenze ku mabwiriza yo kurasa uwo muturage, ahubwo aramurekura aragenda, ariko amuha agasopo. Biragoye kumenya byinshi byahindutse mu gisirikare cya Korea ya ruguru mu myaka 10 ishize Hanel agitorotse, bitewe n'ubuke bw'amakuru ava muri iki gihugu. Gusa bigaragara ko umuyobozi w'igihugu Kim Jong-un yashyize imbaraga nyinshi mu bisigaye by'ubukungu ndetse no mu kubaka intwaro za kirimbuzi aho kubaka igisirikare gisanzwe. Ariko nk'uko undi musirikare witwa Ryu Seong-hyun watorotse mu 2019 bivuga, imyaka 3 ya mbere mu gisirikare ibikomeye cyane, ndetse no ku ngabo zidasanzwe ntabwo bizorohera. Uyu musore w'imyaka 28 wakoraga nk'umushoferi mu gisirikare kirwanisha indege mu gihe cy'imyaka 7. Avuga ko mu gihe yari mu gisirikare ibintu byarushijeho kuba bibi cyane, kandi noneho umuceri wanagiye uvaho gahoro gahoro mu mafunguro yabo, basubira ku bigori. Abasirikare boherezwaga mu misozi iminsi myinshi bafite umuceri muke, bakabwirwa ko ari igice cy'amahugurwa cyangwa se kose yo kubaho mu bihe bikomeye, niko yavuze. Ngo babimaga ibiryo ku bushake bagamije kubatoza kurwana mu bihe bikomeye, gusa we ntabyemera uko, avuga ko byabaga ari ubukene bwo kubura ibiryo. Kubera ko abasirikari bahuguriwe kurwana mu misozi y'ikirwa cya Korea, abatorotse bibaza uko abasirikari basigaye bajyanwa kurwana mu bibaya no mu myobo y'intambara ya Kursk, kandi imyitozo bahawe yarabereye ku kirwa. Ikintu cy'ingenzi ni uko uyu mutwe witwa Storm Corps atari umutwe wo ku rugamba rw'imbere. Inshingano zawo ni ukwinjira mu murongo w'abanzi
no guteza akaduruvayo mu gice cyimbitse cy'ubutaka bw'abanzi nk'uko Ryu abivuga. Ariko yongeraho ko Kim Jong Un nta yandi mahitamo yari afite uretse kohereza ingabo zidasanzwe, kubera ko abasirikare basanzwe bamara igihe kinini cyabo bahinga, bubaka cyangwa se batema ibiti. Kim Jong Un yagombaga kohereza abagabo bashoboye nibura ku rwego runaka rwo kurwana kugira ngo adatesha agaciro Koreya ya Ruguru imbere y'Uburusiya, niko uyu mugabo yavuze. Ikibazo cy'ururimi nacyo kigaragara nk'ikindi kibazo gikomeye kuri aba basirikari ba Koreya ya Ruguru barwana mu Burusiya. Ku cyumweru, ishami ry'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine byavuze ko ibibazo by'itumanaho byateje abasirikari ba Koreya ya Ruguru kurasa kuri batayo y'Uburusiya bitunguranye cyane, bicamo 8. Bishe ingabo baje gufasha ku rugamba. Mu isesengura nk'iri biroroshye kwibwira ko aba basirikari ari ibitambo bya gisirikare, cyangwa se ikimenyetso cy'uko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabuze amahitamo. Ariko nk'uko abatorotse babivuga, ibi ngibi byaba ari ikosa rikomeye kubitekereza uko. Ukwiyumvamo igisirikari no kwiyemeza kurwanira ubutegetsi bizagira uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara ku ruhande rwa Koreya ya Ruguru. Abenshi mu basirikari ba Storm Corps baturuka mu miryango y'abakozi cyangwa se abahinzi, barangwa no kumvira cyane ishyaka riri ku butegetsi muri Koreya ya Ruguru, kandi bakurikiza amabwiriza nta gushidikanya nk'uko NL abivuga. Uyu NL afite se na murumuna we bari muri izi ngabo zidasanzwe. Muri uyu mutwe w'ingabo, abayobozi bafata umwanya munini wo guha abarwanyi amasomo ashingiye ku mahame y'ishyaka. Ni amasomo bahabwa buri gitondo. Abayobozi batekereza ko aya masomo azatuma abasirikare barushaho kuba biteguye mu buryo bw'imitekerereze nk'uko Lee abivuga. Yemera ko abasirikare ba Koreya ya Ruguru bazamenyera ibihe by'urugamba muri Kursk, bakagira uko barwanya umwanzi ndetse banashake uburyo bwo kurokoka. Nubwo abasirikari bari mu Burusiya bitari ku mahitamo yabo, Ryu yemeza ko benshi muri bo bashobora kuba barifuzaga cyane kujyayo. Avuga ko benshi muri aba basirikari bashaka gutera imbere, kujya kurwana muri Kursk babibonye nk'amahirwe yo kuzamura imirimo yabo. Kandi bitewe n'ububabare bwo kuba mu gisirikare cya Koreya ya Ruguru ndetse no kuba muri Koreya ya Ruguru bwabyo, bamwe muri bo bashobora kuba barishimiye cyane aya mahirwe yo kubaho mu mahanga bwa mbere. Ati ntekereza ko bafite ubushake bwo kurwana kurusha abasirikare b'Uburusiya. Yemera ko iyaza kuba mu mwanya wabo nawe yari kwifuza koherezwa mu Burusiya aho kuguma muri Koreya ya Ruguru. Chun In-bum yahoze ari umuyobozi w'ingabo zidasanzwe za Koreya y'Epfo, ashyigikiye cyane ibisobanuro byatanzwe n'aba batorotse igisirikare cya Koreya ya Ruguru. Gusa kuba badafite ibyo kurya bihagije cyangwa se amahugurwa ngo ntabwo bivuze ko batabasha kurwana muri iyi ntambara. Bazamenyera vuba. Ati ntabwo dukwiye kubasuzugura, niko yavuze. Nubwo abasirikari 11,000 batabasha guhindura isura y'iyi ntambara cyangwa se imigendekere yayo, aho bivugwa ko Uburusiya butakaza abasirikare barenga 1,000 buri munsi, inzobere n'abayobozi batandukanye bemeza ko abangaba bashobora kuba ari itsinda rya mbere, kandi ko Pyongyang ishobora kohereza abasirikare bagera ku 60,000 cyangwa se 100 bazasimbura abangaba. Bwana Chun yemeza ko bishobora kurangira bagaragaje ubushobozi. Kim Jong Un kandi ashobora kwihanganira igihombo kinini cy'abantu bashobora kugwa muri iyi ntambara bitagize ingaruka ku mutekano w'ubutegetsi bwe. Aba boherejwe ni abagabo badafite ijambo cyangwa se imiryango ikomeye muri Koreya ya Ruguru. Mu yandi magambo, ni abashobora gutangwa nk'igitambo nta kibazo rwose. Uyu ni NL ubivuga. Avuga ko igihe cyose yamaze mu gisirikare atigeze abona abajene baturuka mu miryango ikomeye cyangwa se mu bayobozi bajya mu gisirikare. Ati icyo nabonye ni uko abajya mu gisirikare muri Koreya ya Ruguru ari abana b'abahinzi n'abandi bantu babayeho nabi. Ati nkibona ibi nibwo nasobanukiwe ko twari abantu bashobora gutangwa igihe icyo ari cyo cyose. Imiryango y'abapfuye baguye ku rugamba ngo nta n'ikihabwa rwose, kubera ko abahungu babo bahabwa icyubahiro nk'intwari. Hari ababyeyi batabarika bapfushije abana nyuma yo kubohereza mu gisirikare.
yibuka mubyara we wapfuye aguye ku rugamba. Icyo gihe ngo nyina yahawe icyemezo kimushimira ku ruhare rw'ubutwari umuhungu we yagize mu kurwanira igihugu. Ubu budahemuka bw'aba basirikare b'Abanyakoreya ya ruguru n'imiryango yabo bishobora gukoma mu nkokora ibyiringiro bya Ukraine na Korea y'Epfo ko benshi muri bo bazatoroka. Ukraine na Korea y'Epfo baganiriye ku bikorwa byo guhangana mu mitekerereze ku murongo w'urugamba kugira ngo bashishikarize aba basirikare ba Korea ya ruguru kwishyikiriza ingabo za Ukraine, ariko biragaragara ko aba basirikare ba Korea ya ruguru badafite telefoni zigendanwa. Bityo uburyo bushoboka bwo gutanga ubutumwa burimo nko gukoresha indangururamajwi cyangwa se gukoresha drone zigenda zirekura udupapuro. Bavuga ko bifata igihe kirekire kugira ngo umuntu yifuze guhunga kandi agire ubutwari bwo kubikora. Byongeye kandi uyu Hanel akeka ko abasirikari bakuru baba barahawe amabwiriza yo kurasa uwo ari we wese ugerageza guhunga. Yibuka bagenzi be bamurashe ubwo yakoraga urugendo rwe rwo guhunga anyura mu murongo wa DMZ. Ati amasasu 12 yarashwe anyura muri metero imwe hejuru y'umutwe wanjye. Avuga ko no gufata abasirikari ba Korea ya ruguru bishobora kugora Ukraine. Muri Korea ya ruguru gufatwa nk'imbohe y'intambara bifatwa nk'igisebo gikomeye cyane kandi kibi kurusha urupfu. Abasirikari bigishwa kwiyambura ubuzima bakirashisha imbunda zabo cyangwa se bakiturikirizaho za grenade aho kugira ngo bafatwe n'umwanzi ari bazima. Ryu yibuka indirimbo y'igisirikare cya Korea ya ruguru izwi cyane yiswe Save the Last Bullet. Bakubwira kuzigama amasasu 2 mu mbunda yawe, rimwe ryo kurasa umwanzi n'irindi ryo kwirasa igihe ubona bagiye kugufata. Nubwo bimeze bitya, Lee wahoze ari umutoza w'ingabo zidasanzwe afite ubushake bwo gufasha. Yiyemeje kujya ku murongo w'urugamba kugira ngo avugane nabo basirikare mu buryo bwa nyabwo. Ati birashoboka cyane ko batazatoroka ari benshi, ariko tugomba kugerageza. Kumva amajwi asanzwe nk'ayanjye cyangwa se y'abandi baturuka muri Korea ya ruguru bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze yabo. Yifuza gusa ko bazagaruka muri Korea ya ruguru amahoro. Azi ko hari amahirwe y'uko bamwe mu muryango we bashobora kuba bari mu ngabo zoherejwe gufasha Uburusiya. Umudepite wo muri Korea y'Epfo niwe wa mbere watangaje ko abasirikare bagera ku 100 bo muri Korea ya ruguru bamaze gupfa baguye ku rugamba muri Ukraine kuva binjiye muri iyi ntambara bafasha Uburusiya mu ntangiriro z'uku kwezi. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru nyuma y'amakuru yatanzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi, Lee Sung-gon yavuze ko abandi basirikare 1000 ba Korea ya ruguru bamaze gukomereka. Yavuze ko mu bapfuye cyangwa se abakomeretse harimo n'abasirikari bakuru, kandi ko ibingibi bishobora guterwa n'uko izi ngabo zidafite ubunararibonye ku rugamba ndetse no mu ntambara zikoreshwamo indege zitagira abapilote drone. Amakuru yibanze ku ngabo za Korea ya ruguru zapfiriye ku rugamba yatangiye kujya habona mu ntangiriro z'iki cyumweru. Mu kwezi kwa 10 nibwo byamenyekanye ko Korea ya ruguru yohereje abasirikari 11,000 gufasha Uburusiya mu ntambara. Kuwa mbere umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko hari abasirikari ba Korea ya ruguru bapfuye, ariko ntabwo yatangaje umubare wabo. Nyuma y'umunsi umwe undi muyobozi wa Amerika utaratangajwe amazina yavuze ko hari ababarirwa mu magana bapfuye cyangwa se bakomeretse. Biravugwa ko abasirikari ba Korea ya ruguru nubwo nta numwe muri bo wari warigeze kujya ku rugamba mbere y'ibi bihe, bamaze ibyumweru bike mu Burusiya bakora imyitozo mbere yo koherezwa mu bikorwa byo gushyigikira urugamba. Birakekwa ko abasirikari bapfiriye cyangwa se bakomerekeye mu ntara ya Kursk mu Burusiya, aho ingabo za Ukraine zirimo kurwanira agace gato k'intara zafashe mu gitero cyatunguranye mu kwezi kwa 8. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya butangiye gukoresha umubare munini w'ingabo za Korea ya ruguru mu bitero bwakoze muri Kursk. Birashoboka ko izi ngabo ngo zaba zitaroherezwa muri Ukraine ubwaho,
aho ingabo z'Uburusiya ziherutse kugenda zifata uduce tumwe na tumwe two mu burasirazuba muri aya mezi ashize. Lee Sung-kon ni wa mudepite wo muri Korea y'Epfo yavuze ko hari amakuru agaragaza ko hategurwa koherezwa izindi ngabo za Korea ya Ruguru zikajya mu Burusiya, kandi ko umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un ashobora kuba ari we uzakurikirana imyitozo yabo. Yashimangiye ko abayobozi bo mu rwego rw'ubutasi bavuga ko umubare munini w'abapfuye ushobora guterwa no kutamenya urugamba ndetse no kubura ubushobozi bwo guhangana n'ibitero by'indege za drone. Yongeraho ati mu gisirikare cy'Uburusiya hari ibirego by'uko ingabo za Korea ya Ruguru kubera uburambe buke mu guhangana n'amadrone zabaye umutwaro aho kuba inkunga. Nta ruhande na rumwe yaba Uburusiya cyangwa se Korea ya Ruguru rurabyemeza ku mugaragaro, ariko itangazo rya Korea ya Ruguru ryashyizwe ahagaragara ku wa kane n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru byavuze ko ubufatanye bwayo n'Uburusiya burimo kuburizamo imigambi mibi ya Amerika n'uburengerazuba yo kwigarurira isi. Mu kwezi gushize kwa 11, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igitero cy'ingabo ze gikomeje kubera mu karere ka Kursk ko mu burasirazuba ubu kirimo gutuma abasirikari 50,000 b'Uburusiya batava aho ngaho. Zelensky yavuze ko iki gikorwa kirimo kugabanya ubushobozi bw'Uburusiya bwo kugaba ibitero muri Ukraine ubwayo. Hashize igihe Perezida Zelensky avuga ko iyi ngiyi ariyo ntego y'iki gitero, nubwo hari zimwe mu nshuti za Ukraine zo mu burengerazuba bw'isi, ni ukuvuga Uburayi na Amerika, zibishidikanyaho. Ikigo cy'ubushakashatsi ku ntambara kidaharanira inyungu cyo muri Amerika, Institute for the Study of War, kivuga ko Uburusiya bwari bufite abasirikari 11,000 mu karere ka Kursk ubwo Ukraine yatangizaga igitero cyayo gitunguranye muri aka karere. Muri Korea ya Ruguru ubwayo byatangajwe ko umutegetsi wayo Kim Jong-un yashyize umukono ku itegeko teka ryemeza amasezerano ya gisirikari hagati ya Korea ya Ruguru n'Uburusiya, yemejwe mu kwa gatandatu uyu mwaka mu ruzinduko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiriye muri Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru n'Uburusiya byarushijeho kugirana umubano wa hafi kuva Uburusiya bwakwisanga hanini bwarashyizwe mu kato n'amahanga nyuma y'igitero bwagabye kuri Ukraine guhera mu kwezi kwa 2022. Amerika yakomeje kuvuga ko Korea ya Ruguru irimo kohereza intwaro nyinshi cyane mu Burusiya, zirimo na misile ziraswa kure zo mu bwoko bwa ballistic hamwe n'intwaro zifashishwa mu gutera ibyo bisasu. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wo gutabarana w'Uburayi na Amerika OTAN, Bwana Mark Rutte, aherutse kumvikanisha ko Korea ya Ruguru irimo guhabwa ikoranabuhanga rya gisirikare n'Uburusiya hamwe n'ubundi bufasha kugira ngo biyifashe kudashegeshwa n'ibihano yafatiwe n'amahanga.